Nay, sabidong mo't tay gemuka ka. Agsabido nga kaon, sa Pasig apan nakapaay kan ayat ni masagsagrap kaw. Anya? Laklakayan kan, ayat pa'y laang ti pagparparikutam. Ay unay daytan ka. Sarbag kayaw akabalay kaw. Anyat problema yon, tay? No personal na gamit. Saan nga bibiyangan? Dito'y lang ti pangidol-duli na kita sa guys. Ikaw, nawang mo dyan. Nagipanan niyaw. Ket no at dalita buok yaw. Unay daytan ka. Sagutan da kayo gagayem iti maysa pakasaritaan, akadaw yan amapaspasamak ngayon kampang linglingay. Hinggagaraman mo saan, daytoy ket pakasursuruan, pakatinggaran, ken pakarayawan. Isursurat ken iti direksyon ni Jocelyn Oblero. Manipod iti Triple R Productions iti YouTube channel Jor Drama Tips TV. O neretan kaka. Naimbag nga oras siya amin gagayem. Sakbay na, pagyamanan tayo manen, nagiti amin na likers, subscribers, ken supporters daytoy drama tayo nga unay daytan kaka. Kastamet, kadagiti gagayem amang buybuya, adi pa'y nakasubscribe ken naglike. Pagyamanan da kay amin, ag-like ken ag-subscribe kayo matay. Nay, bigat gaya man bakit? Ay na, agriing kan, tadyay papananta. Itayak pa yan nakariing ah. Ha? Pumangon tangarunan ah. Nanay, siri-siri pamanan? Ha? Anya ko matisiripag? Dayta kwa? Dayta rupam? Dayta silpon mo, siri-siri pamanan. Di ka pa'y nakaimukat, siri-siri pamanan. Anay ko. Natnagan ti cellphone ko iti rupak. Anay. Mas daawak nakaida ka ngag cellphone. Natinagan lang arudan ti rupak iti cellphone sumanao ka pa'y laang. Apay no ikatam tikas nga aramin mo bakit? Pagmurmurayak nga raud. Anya? No kayat mo tagmurmuray, bumangon kan iti kasta. Mamurmurayan ka. Agkuti-kuti ka. Di saan pa ya matep-tep tangiwat mo iti cellphone? Apay akas deje inayaw. Apay aya tatang? Bakit na naisam iti social media? Tila makit-kita na ijay. Intun kwan, sumanaaw. Nakasla ada kaap-apa na. Intun dinilaw mo, makaluksaw. Bayam tatang, kasaritak to ni nanang. Alwadam atanay. Napudot ti ulo na, no, naira nang ada kagura na iti silpon na. Siyak ti makamu tatang. Amumatan ti inam. No pakibiyangam. Sikan taon, ti pabasulan na, no ada kagura na, kano ada malipatan na. Anya? Kasla ubing abasay. Ano kalbitam kat makabasol ka pa eh. Unay daytan? Kita manak, tumanaw ka dito itawa. Ape aya tatang? Agkarkaraid ni nanang mau. Ang bilib ka, nakasilpon nga agkarkaraid. Ha? Agkaraid, nakasilpon. O, naidaytan. Ne, agkuti-kuti pa'y jay sungo na tatang. Dumaya mo daw. Ada manin kagura na, iti makikita na iti silpon na. Una yun ni nanang? Aguli magta,
Denggan taman niya iday-daya mudom na. Imposible mo ta. Oo. Apay, ada kastaw. Awan lat karbanganan, di babae. Laglag mo na ito lalaki. Ilay magpagana. Asawa ka lang. Pinarsak kong taro pamlanggong. Anyan. Kaslamot makiap-apa. Ay, aguli makata. Denggan tanin na lang man. Aday to'y matkuog ang babae. Di pa'y agrasun mo. Anak ka lang, sinipangul ka. Na. Sakit ti ulo na gito at tao. Pasig amot talang. Awan pa'y nasayat ka na kwada. Surun ko. Makitam. Nyakay. Asinot kap-apa yun, nanang? Abaya! Anya. Kagura na ka na ita. Pinakibiyangam ngamin kabayatan akaap-apan natin cellphone na. Unay daytan, abakit? Apay daytoy at tao ta nagmutalang. Di na pa'y lakit panawan ti amo na nukas ti laang. Itultulok na kit di na parparigatan ta. Ha? Daytoy mo ta lalaki. Sumangka utrumat. Kaslawan nakum na. Boss! Isot ululawan ti aday ti babaan na. Baliktad. Tongag. Di na pa'y lapagkayaban ti kasta tao. Na. Jablo mo ti kastoy. Asinaw, tikap-apam, bakit? Manal na gito at tao. Ada kastaya mat. Jay, asinaw, tinakabasol kan ka. Pasig ang manal. Apay bakit? Bagsak na amin, iti pagadalan. Daytoy mat. Buy-buyaan na, ngagtaktakaw, di na pa'y lakamagan. Naglakamat, no talaga akayat na. Ay, pasig amin na manal, naggana sa tuktukan ti ulo na gito at tao. Kalukwan mat, duldog da ito'y abuy-buyaan. Ay, agko na kami nabuyaam. Kitkitaat nga raw, ti kinamutalang da. Ma'am, bakit? May stress ka na kita. Iso nga agpaka-stress ka langan iti trabaho dito balay. Kay sopay amay wakas. Sumangka stress ka man. Anya, unay daytan bakit? Nanang, amang ano makaala kayo iti sakit yaw, iti kanayo na panagbuy-buya yo iti social media. Agbuya kayo kit iti makapabangar. Awansan tinasaya at dito'y lubong. Adda mutalang, adda arsab, adda tiprong, ay, awanan. Di na pa'y lagdadaluson at tumpak iti mangliwang-liwang nga abot. Ha? Unay na itan nanang. Kasla makapungtot kayo unay. Adda dalay ti sangok dagita at tao, dong parek ida. Apayat-payatan. Unay na itan naluksaw yaw. Amuyo ay ida. Saan? Ha? Ay ngam kasurun ko ida. Taawan ang muda. Anya? Saan mo't ati kabukbukudan na parikot ti pakibiyangan na? Diyay mo't parikot ti sabali at tao. Mas dawak man iti inayaw. Uray kumaan muna ti kap-apa na iti social media. Saan namut kenday akain inawag mo no katintin next. Ngam, kap-apa na iti cellphone baban ti panagdaya mo daw kan panagsao sa una sabay ngariyat. Una yun, ni Nanang. Numabalin kat kita-kitabin na di cellphone na itinalaw sa pungtot na. Binabagtik mo't nga ramid day tatang. Dayta, ti epekto tinalabay sa panagaramat na iti social media. Un nga rod. Ay,
No di na isardeng raja. Mental hospital titong palna. Ha? Mangan tayo nanang, nakagao akon. Nakasango kami aminan. Da kayo laangan ta dapay la dita salas. Ulpot mo dito yung tao. Ne. Sino man at tika apam? Dayto ya politiko Angam di kay man makibibiyang itikit kita kabukbukudak laang daytoy. Saan atila damag-damagin niyo. Tamasursuro na ko na talaga. Ala. Mangan tayo pa'y bakit? Isumat, mangan tayo na. Agkararag tayo pa'y sakbay ti panlangan. Bakay, mangmangan tayo. Amok mat. Siri-siri pamanan na itasil. Kung mau, Adalakit kita mangan ka pa'y. Apay di mo makita ang agngal-ngal-ngalak. Ang silpon nga ngal-ngal-ngal. Intan ko na ngal-ngal mo ta silpon maon. Kasano amadigest ti kanan yaw no agpungpungtot kayo nanang. Awan mo ti kapungtot yung kada kami. Ngam agpungpungtot kayo. Panganan pa'y mo't nga raw. Laglag ngamin dagito at tao. Di da masolusyonan ti parikot data. Di da kayat asulbaran at talaga. Inotel at tao. Bakit mangan tayo pa'y? Pakasikuran mo tayo. Di kay pa'y latumpak. Amin iti mang liwang-liwang abot. Jablaw. Tatang, sirip-siripin latan ni nanang ti cellphone na. Kalpasan na, daya mo duman na. Ni kita ang tatang. Scroll manen nga scroll. Agbirok manen ay ti kaapa na dita. Ag-scroll iti kaapa na. Adtal na ka mamudita, Andrea. Kastoy anapudot ti ulok. Nangaglakad. No napudot ti ulo yun nanang, ang mga nagurigor kayo. At damot paracetamol dita. Para si tamulik tubay day ta ulong. Nay. Ay, stress ka manen, nanang. Unay daytan. Ado at talaga timut taleng dito'y lubong. Politiko kanimanan tinakta kamata. Saan? Ay, kunak man. Dito'y man Dogyot a babae. Di na pa'y laminalo nila kay na. Kanti kadwa na a babae. Pakasiksikuram, ay akadakwada. Kit saan mo ba't nga amuida? Ay, diya kaya tikasta. Anak, wano kabsat ko la day taluklukun na. Siya akaon timang maloy ti day lalakay. Ay! High blood ka nga awan gapuna. Day taangay, nagdakkel ang makagapunay, nay, kita ay na, mutalang ko na manan. Hoy, danga, mangpidot kan, iti pang malum kan ko na, agraman day ta babae na, mutalang. Ay na, unay day tan ustang. Tatang, da kayo ka di tagap-apa kininanang itay? Nakita mo na ya, anagapa kami iti inam. Asino nga rod ti kaap-apa na itay? Nadaman kaapa na, awan sa balay no saan ti cellphone na. Anya? Di nantumot may diso ti cellphone na. Mas daawak awan lakot, scroll dita, into nakakita iti kabusor na, sumanaon akasla bagtit. Ikatam jay kasla. Bagtitan at talaga. Pudno tako namlakay. Adon ti bagtit dito'y lubong, makapaburot.
iti dara abuy-buyaan. Na. Ay, nagsakitan ti ulok kadagitoy nga isyo iti social media. Diablo ki jay. Na daytan. Kita daytoy lakay. Sirsiripin man na ita cellphone mo. Imbag ta sinirip ko biet to'y cellphone ko. Anya sinirip biet. Agupuper kan ka nagiti damdamag dita. Daytoy kidi bagbagak tinto na ram. Anya man na ita aya balita. Jay classmate ko, idi elementary kami, ni Lourdes. Nagduoy, idiubing kami, awan pa'y amuna. Ang kasla artista amuton adikutsi itinginginaan. Ay nagsayat muton tibiyag na. Siyak, e-bike arugakla ang tilugan ko. Sa bali manan nga issue na ita bakit? Isardeng maon timang sirsirip iti social media kaagduduma ti pakastresan iti dayta. Ito gawan taman kit day bakit ang sarita may papaniti social media tapno mabaliwan na ita mindset mo. Uray daytan. Agasem nga ita, parikot mo mutan amin na parikot da. Parikot ti artista, parikot mo man. Parikot iti politika, parikot mo lata. Pagsayaatan ti sabale, apalam. Sama di na ita naka-offer ka ti social media, bakal? Mayat tapno makitak mo, dagiti sigod ngam amok. Puno ang nakita, ngam, agsakit manan tinagam mo, taapalam manan, kan ikumparam manan tibiyag mo kadakwada. Talaga mo, tanasaysaya at tibiyagdan ngam siya. Nanang, diyo ko naan, saya tibiyag da, ta dikotseda ni tinginginaan, ta saan yung mat ngam mo, no adamat kabukbukuran da parikot. Pudno day tamanong, kasi ti nakita man ni nanang iti social media agayim na mutlaeng. Baknang, adda aminen akayat na. Ngam, kabkabilan mo't nila kay na. Sa adik pa'y ti anak na. O, anya nga ti ragsak mo. No kastamot ti adda akasasaad. Puno, ti kunarag iti anak mo, bakit? Mapnag tayo kuma, iti adda ka na tayo. Basta daragsak, kan kinaawatan. Sang kadilaw, Jack. Awanan, tinasaya at kanyak. Imbag pa'y ni Krising ta idaydayaw da. Adu ngamin, ti kwartana. Siyak, awan. Manay, kano awanan ti mabalin na, ta naibos ti kwartana, ti kaasunto, ti dua lalaki nga anak na. Nanang, saan ngamin atila apalan nyo iti social media? Kan saan atila pangikumkumpiraan nyo iti biyagyo? Tano ammo yung apresyaren ti adda kada kayo, awan ti parikot. Kanod na kaya tayo aragpatan. Ikaguman aragpatan da ita, sana masapula tuladan tayo ti daka sa wagas ti daduma. Podno da ita, anak. Isa si kabakay. Agtitinulong tayo amang ragpat itinasaya at akalat. Isarding tayo ti papaapektaran ti social media. Okay lang ti social media. No, makatulong kada tayo ti physical, social, mental, kang runana, makatulong kada tayo iti spiritual. Ta dayta ti makaipay ti nasaya ta baligi, iti nasaya ta biyag. Patsem kumadag iti anak ta bakit? Tapudno kan nasaya at ibagbagada. Ay naydaytan ostang.
Naustang, panawanan, tapno kisayang basit ti panawan mo dita social media. Nang runa, no apektaran ng tibiyag mo agraman ti salunat. Ditan kagayem tinagibusan ti pakasaritaan anapaulwan. Sirsiri pamanan, dito'y programa tayo. Unay daitan kaka. Padaanan, nagiti sumarsaruno pa ya pakasaritaan, amay tampok matlaeng dito'y programa tayo. Unay daitan kaka. Musical and recording supervision, Giovanni. Script ken direksyon, Jocelyn Oblero. Manipon, iti Triple R Production. Isagsagot ka na kayo, T-Jor Drama Tips TV YouTube channel. Unay daytan kaka.